clear tu te chibai le vekule tunchum kan video a chuan rampon lam all India Hnaruak kan en ho vele thunganga intelligence bureau security assistant executive Hnaruak le BSF Constable tradesman Hnaruak dil theite kan en ho vele thung don ani masain intelligence bureau security assistant executive Hnaruak en masaila tunchuma security assistant executive Hnaruak zongzong za thi sangli zakwa somriat le pasari ania hei all India ania Mizoram bi ka khan somnga le pathum post kama le pathum arwa kani zo hnathawk zo fa te state dangdanga omte tan kwata omnate hantar lang telila Mizorama post somnga le pathum zirlai mara pang bru falam chin le bom kanti te khan an dil theya Manipura post somthum le pakua Manipuri Bengali neite kanti te tangkhul mau maring thado paite zo mizo kanti te khan an dil theidona Asama post le somni le pali arwaka Assamese Bengali Nepali kanti zinga khanin kuki te mar paite garo kanti te khanin andil theidon bokani chuan India ram chunga state shranga post ruak zat state wise post vacancy hi chipchiar dakin advertisement a khan a oma kan lo en chiang don nia hlo hi security assistant executive pay level 3 sing hi sangkha jasari tanga singruk sang kwale za ani dona a nget vek ani dona ni post ruak zongzong hi khami pay level 3 ba ka khanin special security allowance 20% of basic pay kha thatin andong don bokani thiam na ngai te security assistant executive deal tur chuanin metric class 10 pass ni angaya tin ma ani chenna domicile certificate kan nei na state ta khan deal thei ani don ani state danga khan deal thei ani don lovani local language dialect thiam nge nge angai boka entinan Mizoram a chuanin mizo tong emo khatiang chi kha thiam angai ni du sama chuanin intelligence na lampanga ton hriat nei emo pian pui thiam na neite du sak ani don ani local language dialect kan hanti khan Mizoram a chuanin laite mara pang bru Burmese Mizo Manipura chuanin Manipuri meite tangkhul kanti te thado paite zo kanti te tin Assama chuan Assamese Bodo kuki mar paite Manipuri meite Nepali khasi kantiang chi te ani don ani age limit en leila security assistant executive deal tur chuanin kumsom pariat atanga somni le pasari inkar ni ngaya STSC tan somthum le pani thleng dil thei ani don ani selection process scheme of exam en leila tier 1 tier 2 le tier 3 om dona tier 1 a hian online exam MCQ vek ani dona mark za apu don ani general awareness 20 marks quantitative aptitude 20 marks numerical logical reasoning 20 marks English language 20 marks ani don ani tin general studies and marks somni apu bokang negative marking pakhati diglawa khanin 0.25 an katzel don ani tier 2 hi offline exam ani dona chuta chonin translation of passage 500 words from local language to English tin local language passage kha om dona entinan English kha mizo local language a kan letani chuanin mizo atangkhanin English in le turani dona kha khanin 50 marks apu dona ni qualifying marks kha SA le executive B ka khanin marks somnga khain 20 marks mu nge angai dona ni tier 3 hi personal interview ani dona marks somnga ani dona ni apply dan tur en leila application form hi online atanga deal turani a official website www.mha.gov.in or www.ncs.gov.in atangin apply turani a apply thena link chu video description a hian a link kada ani kan lo en chiang anga tin online form fill up dan tutorial video hi rem chang sabera ka channel a hian karon upload don ani kan lo ngai chang don nia application form fill up hi July ni somni le paruka tanga August ni somle pasari thleng ani dona August ni somle pasari khalas date ani dona ni exam fee cheng somnga ani anga recruitment processing fee hi cheng zali le somnga choi angai don ani STSC tan chuanin processing fee hi choi aum don lovani intelligence bureau security assistant executive na exam inbuatsaihna tur le study materials te kan do ni chuanin ka website www.kamliana.in in lo visit thin don nia panina chuanin BSF Constable tradesman male le female Hnaruak en le taila tunchuma BSF Constable tradesman post work zongzong sa thi
post sang thum zanga somriat le pariat ania heng zinga post sang thum le zali le parukhi mi patan ania meichatan post za somriat le pahni arwak pokani mi patan bi ka post wa komte enila constable tradesman cobbler somruk le panga tailor post som le pariat cook post sang khazali somruk pahni water care zaruk somkwa pakwa washerman zathum somni barber za som panga sweeper zaruk somnga pahni carpenter somthum le pariat electrician pali waiter som pathum plumber som painter panga pump operator pakhat khoji pathum upholster pakhat ania ikhana vain post sangthum zalile paruk arwakani meichatan bi ka constable post wa komte cobbler pahni tailor pakhat cook somre le pahni water care somthum le pariat washerman som pasari barber paruk sweeper somthum panga carpenter post pakhat ania post za somre le pahni meichatan bi arwakani hlo pay scale han en le ila BSF Constable tradesman te hlo hi pay level 3 cheng sing ni sangkha za sari tanga singruk le sangkwa zain kar ani dona allowance strong kha an nei tel don bokani deal theite en le ila class 10 pass ani turani a tin ITI Industrial Training Institute certificate kum khat course kha an nei turani entinan an trade deal zir khanin kukani chuanin cook an lo zir chuana carpenter ani chuanin carpenter ITI training course an lo zir chuana ka teng zel khanin trade course ka kum khat certificate an nei turani don bokani kumbi thlia hianin kumsom parer tanga somni le panga inkar ta na dil thenga STSC tan kumnga ngai na thiamna omanga kumsom thum thleng tan dil thei ani don ani na zir khanin kumbi thlia khain anglova advertisement nga khanin chiang zokin kan lo endon nia apply dan tur en leila online atang apply turani dona BSF recruitment website rectt.bsf.gov.in khan online in fill up turani a online form fill up na link chu video description khan awmani tin online form fill up dan tutorial video hirim chang sabera ka video ka channel khan karon ti chuak le donani application fee hi STSC tan angai lova general tan OBC tan cheng za choi angai donani last day chu August somni le panga aniang selection process en leila PST physical standard test omanga physical efficiency test omlenga written exam document verification le trade test atulani chuanin trade test ka na zir khanin omanga tin medical test ato bera om donani written test han en saperila GK awareness 25 question 25 marks maths 25 question 25 marks aptitude reasoning 25 question 25 marks English 25 question 25 marks ani dona ichona vine question za marks za apudona ni physical standard en leila height sansonga hianin ST mi patan 160 cm ani dona chu fit nga le inchi ni vel ani dona ni ST meichia 150 cm fitly le inchi kwa vel ani dona ni chest omlen zonga mi patan STB ka khanin 75 cm anianga expansion awmte len 5 cm ti thei angai donani PET physical efficiency test en leila plan race a mipa 5 km in 24 minutes anianga meichia hian 1.6 km in 8 minutes 30 seconds ani donani ole BSF Constable tradesman na exam inbuatsaihna tu le study materials kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in in lo visit thin don nia